Halo teman-teman, ondel-ondel mau anterin kambing nih ke rumah kakek ondel-ondel. Yuk ikutin ondel-ondel yuk, tonton videonya sampai habis ya. Aduh, ondel-ondel haus nih. Ondel-ondel mau cari minum itu ada warung tuh. Ondel-ondel mau beli minum Beli. Mau beli apa? Bu, beli teh gelasnya ya, Bu. Oke, ini teh gelasnya ya. Makasih, Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Seger. Sekarang ondel-ondel udah gak haus lagi nih. Ondel-ondel mau jalan lagi Yeay, udah sampai rumah kakek. Assalamualaikum, kakek. Waalaikumsalam. Cucu. Kek, ini kambingnya ya, Kek? Wah, hebat kamu, Cu. Iya dong, Kek. Ya udah, ini kakek kasih upah ya 100.000 sama balon buat kamu. Yeay, asik. Makasih ya, Kek. Iya, sama-sama, Cu. Ya udah, Kek. Sekarang aku pamit pulang dulu ya, Kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.